ngā hononga o tētahi ki tētahi. He Māori aho, ake ake, he tūhoi aho, mana motu hake, o kureo, he take take, he tuku iho. Kia ora, my name's Kara, Kia ora, my name is Dylan. and we are from the Manakulus Kamaka group. The theme of our briquette this year is to cleanse your soul and to also acknowledge those who have passed. Big thanks to our tutors, Tom Hyatt and Kimi. And also Jessica Monai and Sanchez. I hope you enjoyed the show. Hey, Mariora. Horahia me tukue. Ladies and gentlemen, make some noise for Kapahaka Mana College!
mātai atu taku titiro, ki ngā tai whapati mai ki runga ki a tātou, o ngā roi matātanga roa, e kawe mai ngā pare kawakawa, o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā whānau, o tēnā whānau. Koutou ke aku manu ariki, kei te rau o tītapu, hoi mai, oki oki atu rā. Ka tahuri ake ki te rā whiti, kia tamanui te rā, e pua wai mai ana, ki runga ki tēnei kaupapa. Ara, ko te kiwanui, koutou ke ngā ringa hāpai, e tautoko nei tēnei kaupapa o tātou. Nei rā te reo rāhiri, te reo mihi, o te mana o kupe, o tira, te kāriti o mana ki a koutou. Ka mutu ki a koutou ngā taiohi, e te tere nei i tēnei waka, ko koutou te tauira mo te āpōpō. Nō reira, i runga anō i e rā kōrero, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Ladies and gentlemen, make some noise one more time for Kapahaka Mana